uvijek je potrebno jednog rezervnog studenta imati na krovu u slučaju da neki od studenata je ozlijeđen, da je nastupilo nekakvo trovanje, ozljeda i tome slično. Kapetane na zapovjed! Dalje krećemo se prema tunelu koji prolazi kroz Splitsku planinu. Marjan je jedna veoma velika planina. Neki kažu da je i najveća na svijetu, u što ja ne vjerujem, ali vi ćete vjerovati jer ja sam na televiziji. I dolazimo do tunela gdje studenti obavljaju još jednu vrstu posla. Naime, o čemu se radi? Oni taj zrak, postojeći, ustajali, smrdljivi, udišu u svoja pluća, svoja mlada neiskvarena pluća, kupe ga, zadržavaju, izlaze vanka, taj isti zrak izbacuju te se vraćaju unutra. Pa pogledajmo. Dakle, u ovome mraku, u ovoj buci, u ovoj prašini svemu, evo ga jedan student koji obavlja taj ružan posao, taj super posao. Kako je, Mladene? Prva viš. Otkad si unutra? Super. Dobro, jel? Ovo je drugi, treći sat imam sam. Drugi, treći sat da stojiš. Koja dionica tunela? Ovo je 5 do 10. A šta si sam danas? Ne znam. Sam si danas. Baš ovi bio sa mnom. Ali ovi. Kada nije ovi. Dobro je, dobro je. Morat ćemo, nemojte se puno obazirat. Nemojte se puno obazirat. Imamo rezervu za ovakve slučajeve. Uvijek smo. Samo malo. Marinko, daj, situacija je u tunelu ono malo bagava. Pošalji mi rezervnoga. S južne strane, rezervnoga. Ajde da požurite, snima televizija, nemojte da ovakve situacije. Mladen, pa samog ste ga ostavili u tunelu danas. Hitnu poslije hitnu. To su dodatni troškovi. Kakva hitnu? Dobro je. Mogu ja, profesor? Može, jel? Može. Ali nije ti ovo, nisi mi se, Mladenu govori, nisi mi se, Mladene, baš pokazao, znaš. Televizija je malo si, može. Jak je, Mladen. Evo slava se. Nije slava. Da. Profesore, mogu ja? Sa južne strane odmah. Dobro je, Mladen, joj. Evo, sve ću ja još jednu dionicu. Mladene, ne treba, Mladene, stiže rezerva. Ali jaki su, predani poslu, žrtvuju se. To mi se sviđa kod mladosti, znate? Stigli su na vrijeme, baš u pravi čas. Mladene, sve će biti u